Damo Zomi leitung mun tuam tuamam Zomi te Zogam media panin hongwakung tuni tulni le somni le ni kum ebrokha ni Zogam media tanu Pawlin Zogam TV Zogam media online TV program episode thumna melmu tongsan thule tangkauna pathumna bol ding in ompithoi ki kung teina khan khopeng Zogam TV program director pen sia Joseph Điện Boy hi tuni na pu hamung Zogam media anchor khathai pu hamung tong ki thwa ding yo Zogam TV program pen kangnin khat ve ung ki kha dinga thuthak le thukinam chang special edition in akal laka ung ki bol ding hi Zogam TV episode khatna le ni na ahmet sak lai zom ulena akoma pe tunga lungdam hong kong hi Zogam TV episode thumna zong atop dong ma Hongenin hongai sapun chin hung chialin tutung Zogam TV program sunga ngaina ma bangin masain thuthak le thuthang tang ko na khok use hidianga ni na Holimna le Thupulakna umna thului le thuleng simna editorial section chi bangin ikhem dinge ai zongina tuni zong hun tom tam lem lo na hangena thuthak tang ko na ve khong hi hiong tuni thuthak tang ko nai nei diang thulu tomlak te khanna Myanmar tan Sawm Laihuanna University entrance exam kibawl ni na ZCD Party to party ko ai ni UEC thupiak mang nailo thumna NUCC Pawl People's Assembly bawlzo lina ZIUSA Kipawlna in Zomi Khawmpi USA pawipi bawlsawm ngana Zogam Galkapte Zogam vaanna mabante le tua kha pu thu te chi tua teng tang ko nang nei ding hiong tang ko na ke man ong swap paning khanna Myanmar gama tan Sawm Laihuanna University entrance exam kibawlna Myanmar gam sunga tulian lai takin tan Sawm Laihuanna University entrance exam kibawl lai takai tan Sawm Laihuanna pen leitung buk purnan na COVID-19 le to khit chiangin tulni le som ni le khat kum February khasungin Galkapte na hangbulu kita kipan kibawl non lo hi sangna pangtam pi takin longphona panin thawi thaw tang toin Galkapte langdo na bolwa tun ni chiang mun khat khata kido na khawma mala hi lo hangin tan Sawm Laihuanna pen akibawl thailo ding in na kilamen kimlai Galkap kumpin bol te hi manin tuin gambuk muna tamzo akibawl ong suaki Laihuanna ni masanin gambuk township pomza Thumle som ni lenga sung panin township thumle sagi Laihuanna Pawl exam center pen mun tul le zani le som nga le giat akibawl hi gambupa exam alod ding amin khumsang na pang pen tul za thumle tul som le tul ni le zali le som ni le ni hiya exam alod tak pi pen tul zani le tul som yal le tul khal le za sagi le som yal le khat a hi manin za som ka wal exam dut so bel bel hi a hi zongin be sa kum lamin tan Sawm Laihuan te alut sang na pang tur za kwa wal bang pha tu tungin gamboi na hangina tu za thum wal be kai mai na se thum so se khat bang kiam chuk so hi township Pawl khata security hangin exam a ki bol thelo bang mai mun khat khata PDF min puagam noi thau to Kipawlna tein kwa ma alut loading in thupiakna vaanna bol hi manin sangna pang tamzo exam tutnam lo hi Chin state sunga township puwa omsung panin township nga beka tan Sawm Laihuanna kibawl hi tadim le tanjang township sunga zong kibawl thi a hi zongin kumdang to te nain zogama tan Sawm Laihuanna alut pen alangwal bang kiam hi chi thu khonu khopa ten ge ni Zogam sunga tan Sawm Laihuanna alo chin lo thei na ding in CDM le PDF solen gam noi thau toy pol te thupiakna khak tan na vauna le sang pi te simna boli Laihuanna ni masani kibawl hit chiangin hi tan Sawm Laihuanna pen hi thu sim lo ding ki recognize lo ding hi chin ZFU party na Facebook page panina pula ko hi Zogam sunga Myanmar gam buk to akibang University entrance exam ball na diyang vai to kisain
Zogam Galkapte mang pipa tunga ama sanda na kilok chiang hi bang nong dong hi sang sa to chi te pen ga sunga hi a boy kun boy na conflict sunga hi zong suk sia ding khap tan ding hi lo hi pil na sin na chi te pen tu le tu am phan na ding zong hi lo a khang ki te a ding mai lam huna gam le mena ma ding hei manin khap tan ding le suk sia ding hi pe ma lo hi a pi ching the thei ding in pan pia thapiak ding hi zo hi pil na sin na le exam chi te I bol manin pukna bulut galkap kumpia ding in akip zok na ding thu om lo ma bangin apuk tuam na ding zong hilowa sana pangte a ding le igama ding hi zo hi bol khatin sang akihon manin pukna bulut galkap te din mun kip khau sak tuam hi chin ngai sun khial wai manin tan som Laihuanna bang khak tan nuam wa hi ko kumpia ka zong in pil na sin na le university entrance exam chi te pen lawa minor ding hi zo hi riakin zogam bang khanto na lama mundang te sang ze kai zo hi manin tang pin pilna sin na education university entrance exam hi chi te ya kan ma di hi zo hi mundanga aki bol thei ke ya le zong zogama aki bol thei na ding in aki san bangin pan pi na thai piang ding hi zo hi education healthcare chi te ko kumpi ka zong in gam sunga bang thu bang la piang zong in aki sam ton tung ni sim jeng wai hi pol khatin hi gal kap kiuk na noya pil na isin hangin ki pil tuan lo dinga gam dang te ki phazau tuan lo ding hi chiwi hi ma hi ai zong na tak takin tulai tak Myanmar gam sunga kisin pil na siam na te pen USDP le NLD kumpis hun sunga ki hil thu te ma hi NLD kumpi hun sungin pil sin na education lampu pat zo na dingin sana pangten lungphong na bolin po pananin de na tampi thu na song ngai hi abe sa kum pi tham songin educational reform dim takin na bawlzo tuan nailo hi zo hi pilna sin na songa athupi mama pen pilna sin sana pangten asinu thu te athei tak pi ding atel tak pi ding asiam lo tak pi ding hi zo to banga hi theina ding in han chiam ding hi zo hi Myanmar sunga tang tonga kipan tu ni chiang pilna sin na lama pilna thei tak pi ding sangin exam zo theina ding chiang in kisim hai manin Myanmar pan sang man te ma gamdang atun chiang in mi a phazo lo hi zo hi gam thumna tung ilai zom zomi te honggen ki ku chiang in khang to gam te a exam khem pe pen sana pangte khem pe na zo kim na ding in ki han chiam zo exam akia chi bang om lo ding in ki dei sak zo hi chi wi to hi te zo ga ma zong tan som Laihuanna alu thei pe ma in swak ta tang le long nom takin Laihuanna do tin lo chen na nga na ding akisam bangin pan pia thapiak ding in kalong gulu hi chin ZogamTV tanu te tunga nge ni education thu to akizom in Myanmar ga ka kumpin hongtung ding mai kha som le ni chiang in university sang pi teng zong hon ki som ni tu tunga sang ko hon na abesa tu ni le som le kwa pan tu ni le som ni kuma tan som a zo sana pangte ka the te ding hi chin MRTV panin pula ko he ZCD Party to party coin US UEC thupiakna mang nailo State Administration Council tichi Myanmar Galkapte kumpi na phu Union Election Commission UEC Pawlin abaisa kuma kipan Myanmar gam sungom political party teng gam bolin mo na khelna zonna han chemui tulni le somni kum titel pi sunga party te sumle pai nga na le zem na teng titel pi thukun to kitwang mo kitwang lo hong sit tel ding hi ong chin thu bol hi tulni le somni kuma kibawl Myanmar general election titel pi sunga political party va vek pi som colony lutua MP tel chim khat anga party te akipan golzo na nga NLD party to akisinin party som ne tang ding bekem tel chim na anga wa hi hikitel pi sunga NLD party landslide mai na zohia kumpia phu thei main Galkapte kumpin gambu pungna bulu UEC zuma samin thusin na nga dingin asap party khem to sungpan tuni chiang party som gela thumpan amakai te UEC zum ka in thusin na sangkhanu hin party coin the UEC thupiakna mang nailo ahi kele man som lo in tuni chiang
UEC Zuma Thusimna Sang Lohi UEC Thupiakna among low party Kwasonga Zomi Teminam Party Katahi ZCD Party Zong Piala Itel Pia Bawlzo Nanga NLD Party Le NLD Party Nunga Tel GMP Tamanga Pen SNLD Party Tezong Pialohi Itu toki sain Zogam TV tanutain security hangin amina puam again ngamlo Zani ZCD makai pi khatunga ZCD Party tinmun pokidap chiangin hibangin hongdong ZCD Party pen Galkapte Zogam befilo dictatorship Zogam abena diang federal democracy tangtun na diangin nyemna kichen takin khongin party akipu chira kipan kip takin na kiding to he Galkap kumpin tulni le thum kuma kipan thupun pi honggelwa tulni le giat kumin kip samna hongbol hi zatensi ZCD Party Galkap Zogam de lun tulni le giat thupun pi zong kisang zolo hi Wahai manin tulni le Sawm kitel pi zong thusim lawin akilun lo hi Parliament sungtonin thupun pi pwa phadiang federal democracy gam put khom ding chi han chiamna hongom chiangin tulni le Sawm la nga kumin ZCD Party minto kitel pina akidot pan hi tun ni kuma kipan Galkapten gambuk Zogam bulpuin Galkap kumpi to gam hongma kai zel wahi manin ZCD Party akipu chila nyemna le thumai le te six anin UEC thupiakna akimanglo hizo hi ZCD Party policy le nyemna kichian kinaya to tunga kiding to bana kibawl party kinaya UNA kibawl sunga kipang khome gambu boyna tungtanga zong PRCF kibawl sunga kipang khome UEC thupiakna to ke sain kibawl alliance party teng kitumin na zuin kikalswan somi Laihuanna tu ne chiang akikang tentan hi mailama zong alliance party teng to kikumin kikalswan to de hi chin tung doi takena ngi chiani ZCD makai pi pai na anggen be na ZCD Party pen political party ki chen khat hiya Zogam le gamwai politics chi te pen parliament song panin wai hom ding thagum han na suang lawa mi pi than na le mi pi thupiakna tel chin na six anin thule la to ma pang ding minam pol pi khathiong ki chi thei Galkapten gambuk pukna hongbulu chiangin abesa tang thu te ma bangin isang thei tuan lohi ahi zongin thamuk to gam Zogam bulu na pen thagum han na suangin do ki ding sangin thuram to mapan na non violence movement lamak kipang zo ahi manin mi pol khat to standard kibang lo thei khading hi gam vaile Zogam vai pen thagum han na suangin violence movement to avan som pe mai kolgam sunga mol tungni tha pai te ma to lim tak ki komen ama makai na to pang khoma strategy lim tak agel de mu hizoin kuming chin honggen be ZCD Party mailam kalswan de mabante to ki sai Zogam TV tanu tein adot chiangin makai pi pain tulai taka kolgam book boyna to ki sai political party platform panin madok in Ivan zo de phak sama ma la hi manin mol tungmi party kibawl alliance party teng ma to khut kilena pan khop dingin han chiamung chi chang honglen thaining chi party to ke sain president puin mon hongliam san ta hi manin ipang pamam hi yamagam sunga zomi min to political party ki chen khatin kip takin din suak ding kilonggul a hi manin party ki vai progosia bu phain party phongbo ding ki han chiam lai tak hi chin honggen bai ZCD Party pen Yamagam sunga national level political party kichian khat hi manin party ki vai polisia sunga gambup party members camp to tangin thuana ding in national committee NC khat nei ding to national committee in central executive all tel khading central executive committee sunga president secretary treasurer chi te panmam tom sun ding central executive committee in gam leminam Pawl tui santona vaite van ding department tom se ding chi bangin thukun pi le ngei na dan te aki po palai takhi asol lo in party constitution and bylaw po panna te kip sanna bawlsawm mung chin Zogam TV tanu te tuna hong hi chianin
ทุกิจอมินปงนาบุลุกาลกับกุมพินนงา press conference about na sunga gambuk kitel pi bolding to again hangin dal kap kum pi khun noya kilem na lam vai hom pol khatahi UPDJC Pawl pen tul ni le som ni kitel pi sunga tel ching political party makai te to pu ki ding han chem hi chi thu Zogam TV tanute thukan na tum ton in ki zai UPDJC pen tel ching MP te tel ching party te mol tung ni thao to ki pol na te panin ki puang makai te to kilam hi ZIUSA USA Kipawlna in Zomi Khawmpi USA pawipi bawlsawm Zomi te sunga minam section hole toi Kipawlna alian pen le athat pen kichithei Zomi in puan USA ZIUSA USA Kipawlna in Zomi Khawmpi USA tulni som ni lani pawipi pen hongtung ding July 4th weekend unsungin bowling in vai homai abesa march ka som ni nin board chairman pu to khan suan le board members tengin press talk chini ZIUS Kipawlna din munde mabante Thupulakna Facebook tumton in online live video conference kan polua press talk sunga khompi bolan ding le ZIUS Kipawlna thu pitching takin pula ko he Zomi Khawmpi US pawipi pen tung ni le Sawm kuma kipan kumni Holimna kibawl hiya tung ni le Sawm ni kumin Zomi in pon Indianapolis intengna to Indianapolis khopia kibawlsawm hiya pandemic hangin kibawl thelo hi chin makai ten hil chel hi khompi kibawlzo kumli aching hitai manin tu tung Zomi Khawmpi sim ding in yes gam sunga Zomi Khawmpi pilop ma hi chin Zogam TV thukan te tung tonin ki zai Zomi Khawmpi USA tung ni som ni lani pawipi pen US gam sunga Zomi te khopia ke chi thasa khopia July khan khan nya ki panin ni thum nei chiang ki bol de hi tu tung Khawmpi jong tu ni le som le yat kum Zomi Khawmpi USA poi bol namun ORU sang pi sung maybe center ki chi thasa khopi sunga stadium min thang pen khat sunga ki bol ki de hi Khawmpi sunga ngeina ma bangin Zomi concert Zomi idol Zolia Zotang ngeina la na youth forum political forum le kimolna tong tong kibol somi kibolna lama kimolna nam tampi belap som hi Khawmpin te pen Zomi in kwang Oklahoma kipolna hiya tu tung Khawmpi asim kwal pan Zomi mi mal tu ni bang element hi chin makai tan pula ko hi Zomi Khawmpi kibol chiangen US gamsung mun tuam tuama pem ta Zomi te ki kai khomin kimel theina ki kwalna le ki na khang sem sema khole tui gamle mena ma ding na se khopna lo chin sem hi chin ZIUSA USA Kipawlna makai lu patin Zogam TV tung ang gani ZIUSA USA Kipawlna pe international level in jingwai homzo ki vai pok zia akipan ki makai na sumle pai zek na chitia ki chian takin avanzo Kipawlna pe chin khatai First talk sunga makai te ZIUSA USA Kipawlna nei sak ZIUSA Kipawlna nei sa sumle pai nga na le zek na te ki chen takin pulak thewi ZIUSA Kipawlna maban thupi khatahi genwai luang ki phamna maban zong tang pi thei dingin pulak thewi tu kha hona social media tung ton in men le puam ki thailo pia Kipawlna tuam te thuman lo pi le zo thu to ko thei zo thu puakin zo mino mai na panga khem nam lung sim khang tak migina lo pol khatin ZIUSA Kipawlna maban le tin mun tel lo pin zo thu pu na tel ki press talk tung ton in thuman ki thei hia in ki chen takin ki tel hai manin zo thu teng lum le zo hi chin zo gam tivin ki chen thei ZIUSA Kipawlna gol zo sem in Zomi Khawmpi USA 2022 alo chin ding Zogam TV in de sana kong pula ko hi NUCC paulina People's Assembly bawlzo masain tulai taka Myanmar gam din mon be boy na to ki sain tang pin na thei wai thu khat hi Myanmar People's Assembly mi pi Khawmpi to ki sai thut thang khok song panin hong sut ki nuamong abe sa January kha ni som ni le sagi ni pan som ni le wa ni ki kal song tengin National Unity Consultative Council NUCC ki chi gambuk kilem na wai hom na to ki sai thuk kupi Pawl inteng na to ama sapen mi pi Khawmpi khat online video conference le live webcasting zang in ki bawlzo hi
Hi mi pi khom pia tunai taka gambai to sai mi pi makai te tel chung makai te le gambai awan ki pol na tom tom pan tang mi palai mi malvek pi sa thum le som le yat ka hi chin di erotin ge ni NUCC pol bi sunga gambai to sai mapang pol li ya ki hela hi khanna tu ni le som ni tu kum ki tel pi sung pan tel chingam pi tem tang en CRPH ni na ki tel na song panen tel chin na nga political party por thum na mo tung ni thau toy ki pom na pol le ali na kung na bulu gal ka kum pi de lo na to lung phau na ma kai te CDM bai hom na ma kai te sa na pang ki pon na ma kai te chi bang ki helo hi khom pi sung in NUCC thuan polin a khun Federal Democracy Chara kip sang na le gam ma kai ding in NUCC pol main abe sa kum sunga tel National Unity Government NUE kum pe kip sak ke na ki bol he NUCC pol pe na kip sak Federal Democracy Chara sunga ki khong thu te song panin tang pin a thai wai thulu pol hat pol line sin pheneng ama sai na hi cha dai nim na pen hi bangin gale mau statement so bangina sip kheden kai man na pakumo khan ti uti chet hi we chet china songa thululi koina khanna bati sidana shin snit apawin ana shin snit man damya pa pyaw yi number net the township punit phrase pong chi kan ko ri pitat phet tai ye number 2 federal democracy pi thong su ti saw ye number 4 ayata phi tu soya po thon ye chi bangena yi we chet pen to bangena na gyal ye chiang ena ai mi pi thei dia kilom zare khata ya khan chi tong na to jong online ma to sim khe ke ngomeng account the for mi long han sin tong ho nai ngai lan pian ye pong number 8 sit ana te mu a song tan na ye ne federal democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှပြုတ်ကျသည့်အထိဝန်ထမ်းများ၏ CDM လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်လူထုအထွေထွေတပိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအစစ်မပြတ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားပေးခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနံပါတ်1ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်း၍ကဏ္ဍလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနံပါတ်3နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ရေးနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်မိဖက်နိုင်ငံရေးပါတီများတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့တမကများအမျိုးသမီးများလူငယ်နဲ့လူနည်းစုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများပါဝင်ရပ်ဖက်လူထုဖွဲ့စည်းများလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခင်းချင်းဖော်ဆောင်ခြင်းနံပါတ်4 Federal Democracy ပြည်ညံကိုရေးဆွဲတည်ပြုခြင်းနံပါတ်5ပြည်ညံနဲ့ညီကြာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဖွဲ့စည်းခြင်းဥပဒေပြုရေးနဲ့စီရင်မှနိုင်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနံပါတ်6အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံပန်းတိုင်တူအင်အားစုအားလုံးပါဝင်သောပြည်သူညီလာခံတရက်ဟော်ယူကျင်းပခြင်းနံပါတ်9အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေး2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာချမှတ်၍အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနံပါတ်10အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းနံပါတ်9အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းနံပါတ်10တိုင်းပြုပြည်ပြုညီလာခံခေါ်ယူကျင်းပပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်းနံပါတ်17တိုင်းပြုပြည်ပြု
ni la khang ka yesu attitude tha de federal democracy phoi si pong chi kan ko de ko lu thu sanda khan yu pwe chin pa bi attitude pya than chin ne yue ka pwe chin pa chin sanit attitude pya than lai di federal democracy phoi si pong chi kan ko de ya ko de pyu ye au chou ye ne taya si ye ma nai mya ko phoi si bi phoi si pong chi kan ko de sanit aya lai na chin tong chin mi pi tang pi thei de na thu pi de tua ten ko lai tong ong sim ning na ong sim heng na hi gam vai lam la na zuin tu ni chiang nyama gam din mun pen kal khan na pan kal yan na chiang bang aki kal suan khin dan ong suwa a pol khat bel aki zom suak suak deng hi aban kal suan deng gel na pen kal yan na hi deng na toin kal lak thu pun pi gel deng hi deng hi to khit chiang en kal lak thu pun pi zuin constitutional assembly ki chi thun pi to ki sai gambo pin pi thuki kopna khat nei ding gel na hi iban kalson na le maban atang tun na ding ungna bulu gal ka kum pi pen azung pan ina kilot hial lo in kalson thelo di hi chi pen na mai na pangin ki thei ungna bulu gal ka kum pi azung pan ina kilot hiat thei na ding in thu pi pen in NUG kum pi le NUCC in nyamagam sunga thau bui thau tang toyin vai hom mol tung ni thao tôi ki pol na te to apan khop the giang ma ki sani tuni chiang and UCC pol pi sunga mol tung ni thao tôi ki pol na athat teng ki hel nai lo hei man hi federal democracy chada tang tum na ding lampi saw lai ma ma hi chi ki mu thei chin zogam editor zogam TV editor polin gen wi bahang in zogam galkapte and UCC pol pi sunga ki hello hi hiam chi thu zogam TV tanu ten zogam galkap palai te tunga ke dot chiang CRPH makai pi pain zeta western comment tunga NUCC sunga ki pol khop ding in pongzon hi to bana NUCC kumpi galkap lam makai pi pain zong NUCC pol sunga lu ding nongan thongna takisam mangin aban pi ding in hong vai kha hi chi ai zong in tulai tara myama gam vai ki vai pol zia thule lawai hom zia ki pan hi FDC chata hi zong in NUE kumpi din mun hi zong in aki hin khai chiang in thahat mol tung ni thao toi ki pol na tengin pan khop tak ching ding in sang zo nai lo hi manin zogam gal kap ten zong mol tung ni thao toi ki zop pi te kal son zia hunga in NUCC sunga dut ding gel na ki nei na lo hi zo hi chi thukada gam bu vai to ki sain NUCC na khon federal democracy chata le zogam chata sunga ki phung thumei le te ki zoi ton ma mai zogam chata sunga zogam pen federal gam ke kitchen khatin adin theina ding in lim taken ki khwa to banga thunei na le ham pan na nga theina ding chiang in FDC chara sunga jong thu ki khong nai lo hei te le NUG kumpi ahia NUCC pol pin hei jong thukim na khat kam chiam khat thumin na khat ma jong om nai lo hi chin PCC pol ma khai pi ten gen hi zogam chara thu tu ni zogam ti program sunga hong ki sim khadiang chi giang nam hi ma le vai tom lem lap na hang ina tu nyam ki sim khai nai lo de hi mi mala khat tu na internet panai jong ina na sima na et tang demu tu zogam TV panina han thon mamung zogam galkapte zogam vaanna maban tuka sung zogam galkapte zogam vaanna maban tu ki sai a thei wai thu om hiam chin zogam TV tanu ten galkam mang khat hi major adi tunga thu ki dong thei major adi in zogam vaanna tu ki sai a to khak thu te ibang in ngari sorry nung kal sung in zogam len tang dung teng agam tang nam dang thao toy ngam noi mi te ta ki hol khet khit chiang in ton jang gam huam nak jang kholama mei te gam noi mi te to ki zomin zabom asem ni por khat gam tang hi chi thua ke zak chiang in zogam gal kap platon khat ki solin zogam van ding in march som ni le yanin mong alaiza panin kwan hiao hi chi zogam gal kap te na jang ko tu chiang in por zin ni por khat to ki tu khawa por zin mi te la ka som tang tur za tam pia kwa zabom chin na lam panin hong ki pan mi khat man khaw hi khol zin mi pa akisit chiang in ton jang khwa teng zo mi khat nei ya
CDF makai khati eng chin ki pula ka hi manin lai zomi khan le khat ki khol na le ki thusim nain thu bang ma bol lo bol sen na le mo sang na peloin I kha khaki pa hi asum tang plok teng zong kinong kai sak lo hi chin major adin honggen hi khol zin mi pa min le pom pen ama ding khol na to na pula kiun chin major adin zogam TV tanu te tungong vai kha kai manina aminong pula lo yong Zogam Galkapte Pungna Bulu Galkapte le thao toi gam nói mi te bangin mi ti sapi te tunga ngong tan na le bol sen na ki bol ngom lu hai manin minam Galkap pi chin khat hi na to Zogam Galkap tukun lim takin zoin vai ki ho mi chin major adin honggen pha pai Origin CDF makai pa pen zabom chin na mun lam panin sum tang tam bi to tun jang khwa achia lam hai manin zabom na sem mi te tumpan sum long hi ding hi chi pen mo hoi ma mai tun jang gam huam lama aki sol Zogam Galkapte pen tun jang khwa tulai taka ki bol tan som Laihuanna anong kai sang nong thao toy gam noi mi por khat mai manin hole tu ye suk sial lo no ding pil na sin na le chidam na lam pe ma anong kai sak lo ding in ki sap ale pan mun ala ding in aki sol kom hi chin tan som Laihuanna to ki sai Zogam Galkapte aki sam mang in avan ding in aki kwan hi ma le tu ni chiang thu sia la si om non lo hi manin hi vai asia hong so hi chi hi major adin honggen be na Zogam Galkapte hole tui kem din nu mai na pang lao thong sak lo den pil na sin na le zo to lam pel ma boy sak lo din chi Galkap pi ching te tu khun ki zui ton tu ma hi chi Zogam sung pe ma hole tui suk sen na nu mai na pang lao thong sang na pil na sin na le zo to lam tu ki sai boy na le nong kai sang na om lo na ding in mo na le khiam na om lo pin khomi khat tu thang mung na sum le pai ne le lam su na chi te ki bol pe ma ki bol pe ma lo na ding in Zogam TV tanu Pawlin im na to ngen hi tunia ding thutak tang ko na to za hi ding a tu na abei sai na ko sing hua sin FCN te Galkapte na ZRA Eastern Command ong sin na to ki sai na ZPCC panina press statement akitho December Sawm le yat tu ni le Sawm ni khat ta ka ki thaw hiang na Zogam TV panina thakina angai nom tia ding in khat be ong sim ka ke de hiong December Sawm le yat tu ni le Sawm ni la khat Headquarters Stadium Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Terrorist acts in Highmore Village and terrorist attacks in Mosing Village. Fully armed Chin National Army led by a commander along with their followers. The other three armed groups, around 50 personnel of them, entered Highmore Village in Trim Township, Chin State, Myanmar. On the 15th December and terrorized all the villages. They randomly asked questions whether they have supported the Zomi cause, Zomi political movement, and the Zomi army. The terrorist armed groups then kidnapped a local church pastor, Lang, 60, and his family members, along with another family, took them to an unknown place where they inhumanly tortured Black and Blue, while interrogating them and dropped them back to the house with the wounds and bruises. The pastor and his family were again taken back by armed groups, and their whereabouts is not known until now. The next day night, December 16, they kidnapped a little boy and used it as a human shield to enter Mosing Village. On December 17 early morning, they raided a house where the ZRA Eastern Command personnel stayed, putting the night by shooting the house recklessly. ZRA Eastern Command personnel
also responded immediately and could repel the attackers. In this heinous act of the CNA and their followers, 2 family members of the house owners were wounded. Committing such terrorizing act within the village by kidnapping and torturing innocent civilians, using children as human shield, threatening villages and the like. In the name of Spring Revolution and national unity government has been on the rise in Chin State. Such heinous act was perpetrated by the CNA and their followers in blatant violation of the NUCC Defense Code of Conduct for PDF. This violation has been reported to the NUCC, and the human rights violation has been reported to UN Human Rights Commission and leaders of Asian as well. It is in compliance to the NUCC declaration and the request made to the ethnic armed groups, including the ZIUSA Eastern Command, in several meetings for controlling their own areas and taking up the responsibility of the people's security. The ZIUSA Eastern Command was securing the Zomi areas. It is disheartening to see certain groups acting against the direction given by the NUCC, instead attacking other ethnic armed groups, taking control and security of their territory as desired by the NUCC. Such fringe groups, in the case of PDF, have becoming more and more gruesome, like the junta or even more. It is imperative for the NUCC and the ethnic armed group operating the area to wipe out such terrorist groups from the area of the Zomi Zogam. It is imperative for all the Zomi to fight in unison to wipe out such terrorist groups operating within Zogam, who equip themselves with arms and ammunition in the case to fight against the junta. But in reality, working to instigate community against another community, creating ethnic conflict, civil war, instead of fighting the common enemy. On December 17 in the afternoon, the leaders of the two, claiming their colors to be among the CNA-led groups, made a telephonic communication to the leaders of ZIUSA Eastern Command. They said that in relation to the incidents in Pawl and Nursing Village, it happened as the colors have not no guts to negate the command of the CNA commander and following him. We have given instruction to our colors not to enter the areas where the ZIUSA Eastern is operating. When we heard that our colors enter Pawl village, we immediately told them to retreat. But without our knowledge, they instead have committed the terrorizing act to the villagers and attacked ZIUSA Eastern Command and civilians in the field under command of CNA commander. We acknowledge our mistake and pray for your forgiveness. The leaders of the ZIUSA Eastern Command told them that if you all really meant that we will open road for you to leave Kadim Township in Zogam, and also you have to publish your request on media. To show respect of the plea and promise, the names involved in these communications are not revealed here. In the struggle of the people in the whole Myanmar to overthrow the military government, the ZIUSA Eastern Command and the ZNV are also actively participating by taking up their responsibility within Zogam. Let's work together to defeat those who stand in our way to our aspiration to be a federated state and the development of Zogam. Information and Media Department, Zomi Political Coordination Committee, Camp Mong Eliza,
Zogam Myanmar December 18, 2021. Tuna nina abesa press statement akitho sa ai zong na tun Zogam TV tung ton panina thakena kongsim ki ve no pena banghiam chile January som ni thuma kitho ko live to ZPCC page panina kitho Facebook ai zong online social media tung pana hi zong zeta recent comment gen siam na chite akipanina tuam to ke sai press statement he Zomi Political Coordination Committee, Zomi Revolutionary Army Eastern Command. Ati Pitopian Chet, Yeswen Seto January, the town Senate. Mimido Zomi Nanga, Pupons Ye Committee ni Pin, Zomi Tayan Tamia, a ye ya, Ute Charlie, Pitulutu, do Lola Tonta do, Fidro Pitong Sutiat, Popola ye, Satin di Masaye. The native time, Muramia, Chaman yet loss on Yeshidi. Two dollars on ya, Mimido, Mura Lansen ya, Mati Namale, to Mia, Ma Lupo go and a championship, a first and a championship. Tipa no Shamumia, Mimido Ma, Yishi, Chichi Mu, Yancha Mu, the Joe, Chishu yet, Midi Tompian Chimioma, Maloget or le, Yaku Cardin, Lumu Conye, or in Pisse. The team website Mia or in Pisse. Topo Lilin Pioso Yeta Ta Yeta Ladi will Premium La Yadi period. Out for Piaba time, a deep Petopia body. Number 10. Zomi Dolan Ye, Tamara, Shipai Tiny, Zomi Nanga Ye, Pubonso Ye Committee, the PCCE, Lanyo Mukian, those shares on your navy, P2 Ludu, Mataya, Pine Ocho Nido, Midi Anashin Soya, Sita, Lenaka in Asu, the song the cook. Liao Win, Pupong, those on Chin Machine Chow, a deep beer party. And Manik, Ludua, the Rimman, Payami Pito, Data Dream, Media Churoma, a Chini machine, a Chimney machine, the Dina Mane, the Rinzimid Mankailo, Mataya, the Ancestry Mumia, Media Chungune, Malion Yuswa. The Dina Pit, the Sydney go, Timmy Nayari, Topi by you, now Mimidone, Sasaito. A year yamia, the name Yita Ludin, Mimido E. Popiapa, Ime Madison, Mimian Seto and Iba Chane. Now, Tudo Pumu Yita Chima Pupayan, the deep beer party. And but though, among the gun at Susage Miadi, Data Dreamer, Mune Sumia Jadin Pisse, UH 2, Opesimia Jadin Pisse, me too a Joma, a pit tone set or jump, Lupo good, Timer, a Gadi Tayama. Kingway, Lena, Night Passy, Chantai don't know so party. And Bali, Zomi, Dolan Tamaro, Shipai Tiny, Zomi Nanga, Pupons or Ye Committee, ZPCC, Line your more out data drain, 900. Anashin Snit, Chong and Ye to Chong and Ye to you check to me though, a person alone, let go loss on Tuam you, Woody, Mura, Ale, since him appeared so can you sit jump. A deep pay at party. Zomi Nanga Ye Pupons or Ye Committee, Zomi Dolan Tamaro, Ship and time. Tunina to tap Tankona, less statement sinking not there. What then him, Tuna Abana, to like that Zomi didn't want to Kisaina, Thupulakna, who are Mung US Panina, who are Mung Zogam TV and Kakatahi, who are Mungina, Mung Nady. Hello, Zomi te idam hiya, tuni Zogam TV panina, ikimukik manina ibiak pasian tunga, lungdam ko hangi, ina tuni Zomi te mai lam ding ci to kisaina, untom nau sung tom kikum ding ina, konggel hi, Zomi te mai lam ding ci tak chiang ina, Zomi te na, hun khalai ipui pate na, ine isa igam ileya, ema maina, tunay ding, Ema man tu kong din,
ema mana igam sunga ini sa sumle paite apiang te zep ding chi igam mi le kep chingzo na ding ina zomi te ilungul ai hi federal state independent gam khat dong ina idin zo na ding ina zomi te mai lam ding ina kongen no pina mi to ki pol kulo hi chi tua amasan angen nom hi ing pahang ina mi to ki pol kulo hi chi ka hiam chi le mi to ki polo chi tak chiang ina mi dang te balang pang ding chi hilowa e zomi campaign kulo tengina mi nam ki chian lai nei nina nei khat buangina a chin state sunga mi mal tam pen khatina en ki pum khat pe le hang e teng ki pum khat pe le hang ni khat ni chiang ina ilung tup te yang tang tung di mi to ki pol le hang mi na ongnom va dinga amao khun no kyom ton tung ding hi abe sa tu ni le som ni panina en to le hang democracy hun sungina bangai hi hiam to mun pan na zong apil na a politician hi ke zongina thei huai hi mi te na amao I ngai wal teng anenga tong bet e eong peto ahi manina igam pen khan to na ai samangina mi te jana lo hi toy tak chiang ina e ma mai na ki pum khat ding in mi te jong ngai lo chi bang mi te hot ball lo ding ina igamile ya mi jong igamile ang pai lo ding en igamile ma control ding amao gama jong amao le tanga jong e pai lo ding tua hi peule e teng mai na ki pum khatina campaign ko lo teng athuin zuen te na kum mi tu som nga chena mi nam khatin chiam te kol te na kol kamena tu som wa chiam te en pak le hang e okai ki banglo nam khat pen tu som ngai phak ding tu som boi phak ding ol lo hi toy tak chianga zomi te hilung lung lo ding na e teng ki pum khat pe le hang ko nong su zo lo ding i pi pu te na paw na nei na nu palung ki tuak ko khatin zo lo achi ma bangina e teng ki pum khat ding I campaign len chip ding tu lai takina kol kam boy ma ai zongena e ya pen tuina ZPCC na minam vai ngam vai teng len ina hi galam hi le zedale eastern comment in onglen tak chianga amau pan pi ding en I campaign tu lai taka kuwa na enzu jin ni khachang sem zongin Galkapte nong len zongina kuwa kwan kumpia sem zongina en imi nam vai ma len chip ding ina I Galkap imi nam Galkapte ma phungvu ding I gamile tang pen control zo pe le hang kuwa man bang mang chi lo yet pak ding ina te en le hang te pen sian kumpi to jong ki pol selo amma agamwa tau toy mi nam Galkap ki chian takane ai tak cha tu ni dong kol kumpi in jong kap ngam lo hi toy man atun amau pen amau gama amau le amau ina na sem ani sau amau main ze thu khongu toy tak chianga te khong tun tu bang na boy se lo wi tua I gam boy na ha amau pen agamu ma na le ni na ama agamu amau le amau ina taya jung ne thu khongu kumpi jong la nei be wa te khong en le hang kumpi pa na apai budget jong ne be u ai jong na amao jong han chiam kumpi la panang taya jong amao mi nam adi jong taya jong mi pin apai nok na pai ile toy tak chianga en igam to man len zo pe le hang pen pata lo ina atom na enjoyin kumpiang sem le tuaten agam tang lo te tham phan nga lo ding hi kichik pol kharin gen hi federal nga tak le hang inusia chi lo toy te ja federal nga tak chianga pen nam neu te tung pan akipung ngu to pen federal hi zo toy tak chianga lung kham pol pe mal pol khat te na zedale eastern comment pen zedale te pen india lama zo omai tak chiang ina kol kam lama nglem lo ding hi mai lama boy na om khading hi kol kum pinong thodon lo ding hi chi kon jong pol khadina gen the hi zong again now zong man ma ai zong ina I thei ding ina naga tapong chi NSCN Nationality Socialist Council of Nagaland China India kamajong tapong amin kibang kol kamajong ai zong ina akomenda kibang lo bek kol kam lama akomenda pen kaplan hina
tua pen ani o min ti bang si set na leng pen kumpi na kolgam lama Nagaland te kibawlna kaplan te kibawlna na hanga upai o chok phuan dita piai ve kolte na to te himon sana kian the ong kinu se ding hi pe ma lo toi tak chianga imi lam Galkapte phungbu ina tua ZPCC nai ngai lamalen te ma zo ani na mi pi na support ina hito pe le hang ni khat ni tak chiang ina igam pen len kip zo ding ilung imung tup te tung ding US history yet tak chen US te itang tu en pak le hang British te kyang panina independent ala ma ina bang thuam hiam chi le agamwa poi thum phaliani chebe nam thum British te kyang ma check spending ama khut noi ma om ding achi nam khatom toi che por kha lew pen koi ma pa se lovina au mi sen nam khatom por kha lew lewina British te hol kha ding hiang do ding hiang imi nam ikam ema man control ding ni khani tak che ema ma ina igam pen len kip ding to le khang to ding hiang chin top nam thumom lian ina ahi zong ina British te ahi le avan haw sumle pai hawai tak chianga avan za du pen hoi zo pek mi jong tam zo to lama ong ki ka pina atop na Washington George Washington ina independent lak ding lam to te ong makka in mi tamping si tak che mi pilung simpen US gamit independent nga ding chi to lama mi pilung sim ong hoi ong momina to tak cham atop na independent ala nom te na ong zowin to hanga British te kun noi om non lovina British te kyang pa tek penon lovina US te amau le man gam khara ong din zo na pen to muna ette hoi sama ma hi toi tak chianga tun tu lai te kina imi nam Galkap zeral Eastern Command Zone athanem na zo om man te pol khat te na amakai te again sia to sak sia pau to amau nu phal ta hi achi to sung ta hi achi to amau thanem na gen hi toi le tua than athanem na gen te ken kadot no toi le nang ni khat bet to kam sunga na pa ki penge hiam mi nam adingena mi nam te adingena tua dong kai ve ke ba toi tak che amau kam sunga ve na tak to om khat pen thanem na nei main te athanem na te elo zoi na amau thahat na chini ave na te eina puak pi na akisam sumle pai to support pe le hang ni khat ni tak chiang ina ilung tup ide federal state independent dongina kinga ding himuna enle hang por khat te na ong ki thodon lo ding hi chi ei teng ki pong khat pe le hang pen ko man thodon ke le phamo lo independent kila ding gam khara kila ding ai ve lung khamom pe ma lo ko man ei thu ko man ong ku pi no blok ong ki nu sian le ei mai na igam independent gam khara akiding bai zo di lai ve to pe hoi zo kan la toi ta chen lung neo ku pe ma lo toi tak chiang ina imin nam khat lai nei min nam pi ching khat pen ngai sun ni sangam mole naw te tu ni na katugen azami mal khat chat mai lama imin nam ma phung bu ina zogam zomi zo leitang gam khai din dong ina ham cham ni chi tua ting atom na ongen so ki nge le lung dame Nung na may mai lama zong ZogamTV panina thului sim nai zong in thu thang tang câu nai zong ina ei bang ina hon lem zui nang kin nei to dinga ai zong ina ZogamTV panina thului sim nai zong in jiban han thon na Holimna zong ina ang ki gen khen tu te pen ZPCC le Zetaration commentary thu suai lo hi amang i bang chidea ama vi lung sim puak la ngem nai lo hi chi tua i thei sang nom hang lung na me tu ni ZogamTV thang pia atop dong nge sak zo mia ko ma pe tunga lung dam ma hi mai lama zong a pikim go sem ding le tu ni ai be lam zo nai lo Holimna te zong ina tom te khong nei zo na ding ngang han chiam ding yo ZogamTV program pen kaung nei khat ve phone nai li kibawl ding he na akisak le akisap dung zui na special edition china
ông kỳ khá khẽ điện hình với bên này nó Zomi Sangamulana ko mapewina igamle imina madingina ma pangin na semina kisam thule late manta ken jang na dingina Zogam TV thang piaun china thakena zatana to khalyam ngani tuni Zogam ti yongen ongai ko mapew ade pitungwa omdam bangpa